Okay, so play channel ya Matimba Emmanuel Malek YouTube channel. Kombela subscribe ku channel leyi kota ku kula ku fana na ti channel letin'wana. Kuna mhaka liya ya xin'wanakaji or xidudwana or mhamba yo karhi kwala mutini laha ni vulavula hi mhamba leyi nga khoma muti walowo, mhamba leyi nga khoma rifumo ra muti walowo, mhamba leyi endlaku ku swilo swa n'wina kwala mutini swi famba kahle swi nga onhaki. Mi kuma ku mi tshama mi tsakile siku na siku, ku hava na siku na rin'we mi kuma ku va ku vana va ka swimanimani va tlele va nga dyangi or vana va ka swimanimani va tlele na ndlala. Laya mhamba liya ni vulavulaka hi yona, mhamba ya expire vanhu va ka hina, mhamba a yi expire swi hi kambirhi la. Loko mukhalabye o famba a tiyela muya wu nga vuyi a nga hi byelangi ku hayi vana va mina or vatukulu va mina la mutini lowuwani, mhamba ya muti lowuwani December na December mi fanele mi yi dlayela homu, ivi mi yi dlayela tihuku timbirhi mi yi nwisa ngati. Mi ta vona ku hayi swilo swa n'wina la mutini swi ta famba kahle, mi nge vileli, mi ta tshama mi tsakile. Kambe loko a nga hi byeli ku mhamba liya ya yena la mutini yi endlisa ku yini vanhu va ka hina, hi ta sala hi xaniseka hi hlupheka. Hi leswo swo va ku hayi mufi i fambe na swa yena, kasi mufi a nga fambengi na swa yena. Ku na laha mufi a nga siya swilo swa yena la misaveni, ivi hina hi nga n'wi vutisi mufi loko hi tshame na yena xihundleni ku leswi swilo swa la mutini lowuwani swi fambaka kahle. Loko yi ku December mi ku ya hi ya chela fole kumbe hi ya bakweni ro karhi hi ya phahla, hi famba na yini ke? Ma ni twisisa? Mi kuma ku mufi ka siyana wa swi tiva ku esayitini ku na swilo swo karhi leswi a mikisaka mhamba liya ku yi kota ku nwa. Ma ni twisisa? Ku na mitswatswani yo karhi leyi a yi mikisaka na ngati ya swifuwo leswiya, kumbe a tsema nyama yo karhi ka xifuwo xexa xi dlayiwaka lembe na lembe, a famba a ya phahlela abakweni, kumbe a ya phahlela ka gandzelelo leri nga kona kwala mutini, kumbe ku va ku ri na ximudyani xo karhi, kumbe ku va ku ri na xiyindlwana xo karhi laha endlaku a ya ku a ya phahlela kona ku swilo swa muti walowo swi famba kahle. Ivi mi languta mi kuma ku na tihomu laha xivaleni, munhu luya i ta famba na mhamba liya a ya phahlela ka yona mhamba liya a ku tihomu ta muti lowuwani a ti andzi. Loko a ri na ma-business ta ku ma-business ma muti lowuwani a ma andzi, but loko o famba a nga hi byelangi ku swilo leswi swi endlisaka mhamba liya ya expire ya onheka. That's why mi kuma ku na loko mo languta miti yin'wanyana vanhu va ka hina, mi kuma ku muti walowo vanhu va muti walowo va dyondzile, va na ti-degree, va na ti-masters, va na switifiketi, va na mara va nga kumi mintirho because of what mukhalabye la mutini wa swi tiva ku n'wana loko a vuya yunivhesiti kumbe a vuya khome phepha ro lava ntirho i fanele a ya ndhawini yo karhi a ya va vikela, a va byela ku n'wana hi loyi i hetile xikolo, hi kombela ku n'wina ve le hansi mi endla swilo na swo. Wena mhamba ya muti lowuwani famba ya pfulela n'wana lowuwani tindlela ku a kuma ntirho ku fana na vana va van'wana. Ma ni twisisa? Hi leswiya swa ku va ku hayi va ri vana va ka swimanimani a va yi kumi mintirho because ku na swilo swo karhi, because of what ku na swihundla leswi mi kuma ku mukhalabye i swi khomile, ku na swihundla leswi swi nga khoma hi mukhalabye a nga famba na swona, leswi mhamba leyi nga kona la mutini yi endla ku yi fanele ku yi swi tiva ku heyi sweswiwani n'winyi loyi a nga famba a ni khoma, sweswiwani va ni siye na manimani, loyi a ni nga sala na yena wa yi tiva milawu leyi a fanele ku a ni nyika swakudya leswi ni fanele ku ni dya swona ka lembe na lembe or endzhaku ka malembe mo karhi. Tin'wanyana timhamba vanhu va ka hina ti ta ku byela ku hi lava ngati ya munhu kumbe hi ta teka vatukulu. That's why minkarhi mo tala ku na content yin'wana ka tshama ni yi endla, ku na vaboti van'wanyana or vo papa van'wana i kuma ku munhu i na 10 wa swigangu a handle, swigangu leswiya swa 10 swi na vana hinkwavo, hinkwaswo ka swona swi na vana wun'we, mara a kaya i kuma ku munhu i na vana vambirhi, i na swilo hinkwaswo mi tlhela mi navela na vamatiko va navela, i na vana vambirhi na nsati, but mi kuma ku vana va muti luwa a va lovi vana va yena lava nga na vona le mutini. Vana va le handle lava va khume endzhaku ka 3 years ku lova n'wana because of what mhamba liya yona yi va yi kha yi lava ngati yo karhi. Mi ni twisisa kahle vanhu va ka hina, hayi ku mi ni cinca mundzuku ka siku, yi va yi kha yi lava ngati yo karhi. Se khale ka matiko a swi endlisiwa tano, mi kuma ku va ku mukhalabye wa ka swimanimani i na 20 wa vavasati or i na 10 wa vavasati, mara endzhaku ka 5 years ku va ku khe ku lova vanhu because of mhamba leyi a nga yi landza kwale a nga yi landza kona yi lava ngati ya munhu. Kumbe va ku yini mukhalabye wo karhi i na 50 or na 300 wa tihomu, lembe na lembe i dlaya tihomu timbirhi hi January na hi December because of mhamba liya yi va yi kha yi lava ngati ya xifuwo xo karhi or ngati ya xiharhi xo karhi. Se mhamba yi expire loko n'winyi loyi a nga yi landza kwale a nga landza kona a suka a nga mi byelangi ku mhamba leyi yi dya yini yi lava yini. Danke.